Ia whaatalo whatu sa moe le nei tūla o le fiafi. Ia, lau whaafungaanga, ia e meisi whongi ia malu sa moe whaina mau maile nei po kalame. Ia, leo whai masui e mao nei, su le sunga i whai au i aro a Johnson Ropati. Ia molo nei fo tangata e whaafelo i atuai, i le ia o Samoa. E malo le onsai, malo fo le folau. E ui lava i na tele whaafita uli o le nei vai tau, ia u whaafita uli e mwhai o na tātou te e iai. Ia mai fo i lau au nanga o loo iai. E whaatalo whatu i le au whaingaluenga le atua mo lātou whatua. O loo tau whaia pele whaiva. Le aso ma le aso le mo le tae o i tātou i lumo le atua. Ia ua fo i Samoa mas manuia. E whaafelo i atu i le paia mal mamalu Samoa o mawhai o na mau mai po kalame. O se Tupu mtamali. Ia e mai se fo i whalitua matausi. Ia o sa wafoi, o sa o manga, ia o le malosi fo i le nuu. Ia e mai se fo i a tātou whanau. Ia, le mwhai fo i o na whaangalo le tāpua inga. Ta māma tina mātutua o lo whaia i maota malawa. Le aso ma le aso. Whaia le whaiva o tāpua inga. Ia o le whaiva fo i ia Samoa. Tūpulanga au wā fo i o lato whaiva alo whalima o ngā ruenga o lo whenga ia i le aso ma le aso. Ia whamalole o sai. Whamalole no fu titalo. Ia o le nei tūla, ia o te manatu o le watu i lau auna le tua. E amataina tātou se titalo. Ia o na tātou whaimea whaasolo ai lea. Ia lau sunga pasta. Ia riri. O lea tātou amata se titalo. Aftai tere lau tamā. Aftai sukariso. Aftai wengan pa ia. Lau whawha maoni o mātu tangata. Aftai e te le tulafo ine mātou. E lawa i le. O soa e le la le tae au na le la. Se ia o mai le nei tūla le fiafi. O lo tū maupe alo wha maoni. Ma loa nga leia te mātou. Mātou te whaftai e o no o e le tua alofa o e sta mātou awa no. O e le tua e le liu. Mai lewa nafi. E o lava i le whaafavau. Aftai de malosi, aftai awa no lei, aftai de soifua, aftai lau wha malolonga i o tangata. Atu aftai fo i ona upole ola o mātu wa ngaia, o mātu whaasua i ai, ka malosi au ai. Maua i pēr si mātu whalumanga whaaleanganga, tumtawina i pēr mātu sāwalinga mātu wholonga. I o pēr na mātu i ai māsina runa lua nei tausanga, whaaftai tere lawa ta mā, mātu wala au, sāungi o omnei, por kalame o la ai tup. Mātu te whaasoa, mātu te watu, mātu te tufa. Ne ia whaamarosia pēr tino ke wiso. Ne ia taulongolongo pē, ne ia tū mau pēr o tangata e whaatotua. Ia wāle ne iso kuanga malwala wina. Ia male o nangolo mātu iai. Ne i o langa. So soani mo ia ngang pa ia te whaatala loto. E te whailoa. I te whaali mea nā tia o nā tia o i tono whiung pa ia. Manu ia whafonga o tangata. Manu ia foi o nei, o auna. Ia me se foi o le nei o nanga manu siona o Global Kingdom TV. Ia me whai ona pa ia turi turu inga rolangi. Whaamarosia i pēr nganga mo oe malo whilinga. A ngale o isu ke isu, a mata oe, whaiwe oe. Foi morunga te rola vinga, whamangalo matu semo matu leanga nei asu. Lola wasua whaisu ke wisu. Amen. Hello. Hallelujah. Ia, whaftai lau sunga, fo le tau sanga moli e tātou polkalame. Ia iai le whaunga le tua i le au whainga ruenga e mai se fo i le whaunga i le whafonga ma le whalonga Samoa ua mo mai le nei polkalame. Ia e whatalo whatu fo i paanga masani le tātou TV. O le polkalame le nei, o le polkalame le LAOAI le Tupu. Ia, wa iai fo i nai swing o le nei tausanga.
Ia o le tausanga lava mo nusuinga ai o te manatu ele o awhaina le lo finangalo. A e maua mai lava le tātou Paul Kalame. Ia o tātou lava lea. Amene. Ia o te manatu o te fia whatalo whalo ia tu fo i ta mama tina ngā luenga. Sunga Pastor Ferretti. Ia mai se fo i whalatua ia tise. O whai ngā luenga umale lofa tu noa. Ia male e kalesia fo i le lofa tu noa i so se whai taulanga. Ai mai se lava i le neila rolangi. Amerika o Australia, o Hawaii, o Samoa, o Tutuila, ia whatalo whatu le Paul Kalame ia te oe le ne fiafi i le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia Samoa e o le amatou le toyo i o pa ia. La ngai whainata ua uma ona tatofi oe. Ai o te manatu le tātou saolo i tātou Paul Kalame. O le tātou mata upu le o ia le tātou Paul Kalame o le mata upu e lua o le tusi e lua le tupu. Lua le tupu o lona mata upu e lua. Ai tātou te le i ola i Paul Kalame le i le mata upu mua le asa whalongolongo ba i e o whengaluenga fo ia pasta. Ma ngai a fo i o le mata upu mua le ka whalongolongo ba i le asa mfua. O le mata upu i mo tangata fo i le e tupu e lose mea. O solo fai a wale mafaufau. Wale nofo i lalo ma mafaufau. Po le ase me mua fai a e le i ngao ioi. O le la tātou le noa le tupu le. Sa tala noa i la au whainga luenga. I le tupu le ina ua tupu ai le wha le tonu. Amene. Whai mai la matanga o le mata upu le a mua. Whai mai ngā pa uifo i le mea wha upenga i lona fiafe o pito luna. Le tupu le. Whai mai ua pa uifo i lona wha upenga i lona fiafe o pito luna. Ona ia a wina lea o ana o auna. Ia ai, pele se puro. Tusa o atua ia wai, o e kerona. Ua whai ai. E pētoe marosi mai lona mai lea. Ai, o le whamatala ina o lea tala. Na amata o na fesili le tupu i ana o auna le amata ina o le mata upu. Ai, i le conclusion o le mata upu, whai mai le tuspa ia, whai mai ua, whai mai e lia le tupu, ua le ai lava se atua Israelu ua e a ami ai mo Pelisepuro le atua o ekero. Whai mai na tupu lo le wha le tonu le tupu, a ami loa na auna ma abatu o iai. Ia Pelisepuro, o le atua le kerona. E fesili ai, pētoe marosi i longa mai lea. Ai wha mai e lia, ua le ai lava se atua Israelu ua e ami ai mo Pelisepuro, le atua o kerona. Tali lo e lia le fesili ane. Al tupu, wha mai e lia, e te oti ai lava i lo muenga. Mo tangata fo ile le pei te. Mo tangata ile o iai le ale taita inga le nganga pa ia. Na tupu lo le mea fesili loa. Aia, ai alu ile atua o ekerona. Ai wha mai e dia. Wai, e te oti lava i lo mai lea. Amene. Lona winga ia tatou malama le lei. I le taita inga le nganga pa ia. E obviously, e le ai ma se mea whapea o il tangata lea. Amene. Ai sea, a le ua ami ia tupua ese, atua ese. Ai whai mai e lia. E le ai a se atua e kukongo Israelu e alu e ngamea, i Samaria. Amene. Ia o le mangaia ia o le conclusion o le tala lea a pasta. Ai, o le soso o ngā la i le mta upe lua pasta. O le upu tomua le whai mai a vea o Elia i le langi. Ma nisi mea na whaia e Elisaia. Whai mai le upu tomua a vea o Elia i le langi. Ma nisi mea na whaia e Elisaia. I le mta upu le lua e telefo ini mea o lo o tatou wa ai ai.
E telefoni ni le sona o lo fa matala mai ai i le fai upu mua e o le fai upu e iwa. Tele i o ni le sona o lo tau mai i a tātou e te tau ona tātou mulmuli tai. Amen. Ai, a fai o iai lau tuspa ia sua lau tuspa ia le mata upu e lua o le tupu e lua. Ia o le fai upu mua se i wha pau mai le fai upu e. E iwa, e fai upu e wanu wha pau mai e wha mole. Ia, tātou whai tau whaatas. Ua whina ngalo, Iova e wa e ia e lia i le langi, i le asiosio, na la ole o e lia na i saia na i kikala. Ona whai atu leo e lia ia i le saia. No fuia o i nei, a wā wina o e Iova i peteli. A watari mai i le saia, o lo soifua Iova. O e ola foi oi, o tele tu ua lava oi. Ona lao i fua i le i peteli. No mai le ia il saia o so o le au profeta o i peteli. O fai mai a te ia. O e lo ea o le aso nei o le a ave ese ai o walo batai ia te oi. Ona fai atu i le oia. O i loa lava. So ia le fai mai ai. Ona fai atu leo e le ia te ia. E li sai ai. No fuia o i nei. A wau au ina o i o vai e wiko. A o fai mai oia. O lo o soi fui ova. O e ola foi oi. O tele tu ua lava oi. O dala o atu ai lea i e wiko. O na so le ia e li saia o so o le au profeta o i e wiko. O fai mai a te ia. O e lo ea o le aso ne o le ave e se ai o walo matai a te oi. O fai atu ai lea o ia. O o i loa lava. So ia le fai mai ai. O na fai atu leo e le ia te ia. No foia oi i nei. A wau awina o i ova i orutana. On fai mai le o ia. O lo o soi foi ova. O e ola foi oi. O tele tu ua lava oi. O na la sava vali e tu ai lea. O atu foi tangata e to alimanga fulu. O isi so o le au perfecta. O tutu mamau i le mea e loa tu ai. O tutu foi i la ua i le au vai i orutana. O tango e lia i lona ufutele. O tata ai. O taia i le vai. Na vai loa ina i lea i le tasi tu, ma le tasi tu. O na la sava vali ai lea i le liti tai. Liti vai mā tu tu. Amen. Amen. Ia li. Amen. Rizalo? Amen. Ole. E se tele o le songa le tati mai i pasta a. O lo i ingi le songa tāua ia ngā mo tātou a. I le tātou whai ngā mahanga. Lo i ingi le songa tāua tele a. Ole aveino e lia ma le tula i mai o e saia. O lo o wha i lo mai ingi le songa ia mo le tāpena ina o i tātou. Mo le toe fio mai i Jesu Kristo. Oni lau. Amen. Amen. E peila ona tā pena e lia e saia. E wha pēa fo tātou. Amen. Amen. O lo tātou whaia pēa le ngā ruenga ale nganga pa ia o le tua. O le a. O le tā pena ina o i tātou au walo na toia fio mai. Ma le aveina o i tātou i le a. I le sikianga. Yeah. O se vaenga mo le o titilo atu iai pasta. Yeah. E pe e whapea mua toftu fonga. I o ke vai aku iai o le tofo i ia Elisaia. E Elia. Mole tau aveina o lea. O le profeta. Amen. Leore. Whamaila ia Elia. Nofo atuia i nei. Ua awina ue le tua i peteli. A whamea saia, o loo soifua le atua. O loo e ola fo i oe o te le tu ua lama oe. Amen. A kako wawa ai ngai pasta i le spirit lea wai i ia Isaia. He's heading the right direction. Yeah, monira. Ai se a, nanga le whai mai Elia. No fotuia i nei, a wā ua awina haku e le atua i peteli. Me mua. Leo whaalonga aku e saia. O le ta mai i e le atua. O le whai mai i Elia.
ua awina hau ele tua I Peteli. O Peteli, makaulia fu o Peteli lea na whelo ia Jacob, le tamau Israel, ma le tua, le nga osi e fu le la whengainga, amene, I Peteli. I Peteli nga e la whengainga nga osi e inga ua malo lo ai Jacob, makaulia fu Jacob o tamau Israel, amene. Le la muka ma I Peteli e whenga ia e fu ia. Ia le kamare o sei, lo soi fu le tua. Ele o lo e o la foi o te le tua oi amene Peteli o Peteli matolo Peteli le ma felo ia ila ya ko le o tama Israel mo le tua ma o si ele la fenanga e fia titilo ke nese lusu malvan lona mta o pusfu o lo o mawai e fa alua ma felo ia ya ko mo le tua I Peteli wanga ko kuli le tua Peteli fai mai foi ia Elia to foi o I oi e fa mama inga oi I oi Peteli e te mau fo le kolsu lima fai u fa al fai u pula le fa le o mo fai u mo le fai mai ia il saia o te le tu oi ai o fo le fai u fa ko fai mai fo ia Elia no fo tu ia I nei ua awina u ele tua I Jericho same thing same principle ai o le fai upoiolo fai mai ia Elia no fotuia I nei ua awina o le tua I Oritana same answer makaulia foi o Oritana le ana ta pena ai lo la tou fali le nuku folfolai o I Oritana le ana ka penga ai le sopo ia e la tou ole le po le fanua po le nuku folfolai na le tua mo Israel amene ole e o mai al temil nei ole entry no so ai Israelu I tonu o le nun folfolaina o lo fa ingoa lava o le spiritual promise le entry le a kako wa ai ngela iai o lea ua ave e Elia Elisaia e fa savali ile mea na asa Israelu ina ua o I tonu o le nu usa le ua tioe usa o le ua ave Elia Elisaia e fa savali ile mea na asa Israelu na asa ina ia tonu I tonu o le nuku na folfolaina I le tua a kako vai le iai ua le mataina la Elia I le aluatu I te tonu o le vai o I Jericho langa o ngā aku mo Jericho whako awa I Peteli a ua mofo Elia ma ave whaasau I le pito lea anu mo e Peteli a la I Jericho koe saua I le vai koe saua I le mea ngā enta ai Israelu I le promised land praise God a tatou wa aila na enta Israel I le promised land I a le o fai uma iai le fai lo ina Elia o Isaia o le mea o lo a mia I le tu a fai uma I le vai makaulia la o le entry lea o Joshua saia amen a le la exita iai ia Elia. Kusa lela nga entry e Joshua. Mele nga oi kom foi men ku ia. Ia au foi taulanga male atola au tonu o le litai ma tutu. Ai onu exactly exactly the same place ngalu Elia ape ia Elia. Ai se young ile lami before he went up to heaven. Ma ngai ia le mele la o kusa o le mesa asa o le ngasu le bao I tai au sa asa Israel le ua toe sa vavali le leia ia Elia ma Isaia toe fa tepa ia Isaia o aila la le malosi o aila le malosi le atu lang ta fai o inga kuku ai le au fai tau langa ma le atola au le whengainga o le aise se vai ua matutu e tutu lo na tonu ai se iore no amen se io inga ua umba o ngā ore mu
Ko ko en fai un sau de vai. A ka ko kilo fo I le soto. Ya mo se. O le mea fo le fai e mo se is very similar. Na mo kwa matu tu le sami. Ai sa va vali Israel ai sia. Na fa au ngai ai. Na fa au ngai mo se le to le. Praise the Lord. Exactly what happened I Joshua. Ia Malakai mila leo Elia. Yes. Langa fai mai e watu Elia mai. Mai li saia. Waku ku lai hora le fai. Pamale ku spa ia. O maka kole Elia ngau lea. Longa cloak. Ai sai le la au. Ai ka ai le vai. Fai mai ona ma vai ai leo le vai. Fai mai ua pele vai. O ma sava vali ai le tonu. O le risoti o inga wa Israel tonu. Praise the Lord. O inga entai. O ifo I. Lea la exita ai. Ia Elia ile tu. Amen. So atato ma faula ia. Am ia fo il saia ia. O sa vali ia mea. Amen. Pastor. Malo, mana ia tusi, malo whaftai, pastare, whaso. Sele mana ia tatu tus whaitau lea solmei. O le lua tupu le mta upo e lua. O le me mana ia tusi lea rasunga li fea. Ona e lua ia perfecta mata tia. Amen. Lea e ta oto I le whamatalanga mai le. Ta pule le lua le pule lo ta po lua. Amen. Kai peia kong ku mese nga fa fa ngu fi le su kemi. Peia wa e va ile ta fu nga le ia anoma mo so vesta. Amen. Two big names, big profile. Big profile. High profile tangata. I tono la te tas. Kai fa pea o male lo wawa ai le tusina. Amen. O ngā o tangata to o lua ia. O lea ili mai in ta upure. Amen. O le tala le sabi, mai o le tala ile vai e lia i langi. Manisio mea na whai e sala, e le saia. Lau sunga roi whiwhi au pastatai. Tango e koe wha li liu ia le tala no ta upule se ngana whai mo fie la vai ia. E mwhai no wha pea o le mā vaenga. Amen. O le mā vaenga e lia. Ia e saia. E whai vena u wha upui na wha pea le mta upu lea. O toe upua e lia ia e saia. E whai vena u wha pea o upu wha mā vaea e lia ia e saia. Amen. O le whai mua mua. E le upu lea le pi e lo wa ai. O le upu lea la vai. Lau sunga ni whea. Ne whai mai le tala tuspa ia o whina ngalo i o a vai e lia e le langi. Amen. E te loe le atare au mai. O le u whaata mai I le foi upu lea. I le me ta o le sitianga. Amen. Amen. Ona o le upu lea au mai I le ta upu lea. I le foi upu lea mua o le a vai. Ai ata tuo foi le tangata le na ave foi le langi ia la sunga di whea. O tangata leo e noka. O le tala tuspa ia ne whamea e noka mai na a vea. So e a vae e lia. A o luma whengi tuai. Nga a vea e noka. O a tatu wa aia ia le mea lau whaari ali mai e pi kau wha mata osi mai e o tatu. Ne mea ta osi tianga ara sunga e di whea. Amen. Whamai le ngana whapritania take it up. Elijah is about to be taken up. Aga kuo ia e noka. Enoch was taken away. So ala an foi puambua. O le atangia mai. Le meta ora o le. O le sitianga. Amen. Amen. E ai le meta o sitianga o le a le ka kiri. So e foi no fa perto. E ai nga le le ar mele ma le mele tal no le pistolo paulo ile. Le tu se Thessalonica. Amen. Wa foi e anga ia kirsia. Yes. Meta o le sitianga. Yeah. Praise the Lord.
le mo mo sa ro ni tsa ko fa e fa me la ngona o ila ru tsa pe tu o ata va ia early days ya wa fa no mai early signs yeah e me tau si tia amen ai tatu va ai sa ia ile si o tan no ala pasta ile no uro kirikala fa bo yeah ona o lea fe me o fina ngalo le tu ave ia elia a o lea ia e fitai ya ila ue ile ai leo kirikala yeah ai tiro o kirikala e fai mo fa wina ina kirikala o le winga kirikala o le ave senga amen Gilgal means road away circle or road away o le ave senga e fai fai fa wina ina fa pe kirikala o le amatanga fo ale na eta ora sungare new beginning amatanga fo ma tu sea ina o sopo ia o sua mai sa eruia yo tana o fe na atu loa toi tau wai mapi amen o kirikala amen ina wa sopo ia o tana loa ia tau no ole nu na folfloina na ma tu loa toi tau nu loa ma tau loa ina tu sai nai kirikala ole ai o le amatanga fo o le ave seiga wa ave ese ia tangata sai a o tau nu watu ia no ole amatanga fo a o lea i le tu vai o le la fa ai for the ministry a elia te no o le tua amen o le mele mta ti le tua ara sungare amen o le tua e ora ia wala le tua amen in faino fa pe atu o le tua e ona le tei o le tua e ona le vai tei o le tua e ona le tau o le tua e ona le vai tau amen e iai le taimi o le tua i le tangata e iai le wala uina le tua tangata ma e iai fo i le taimi o le tua i le tangata amen a reo fa ai fo ia le au nanga elia a oi do fa tu lai mai do fa tu lai mai tamale o e sei amen o ma na ia tu silia o leo mai ngo ia lua tu se tas o elia me sei a o perfecta fo ia e lo nga mai perfecta ta mai o le matua i matatia o nga benga fo i mava venga na faia e perfecta ia te tu lai mai ai tau tu ina ia malo Israel o i foi kirikala o in kofi ai ka kara saula fe matu pe o isa fai ma ai venga le o no fo inga atanga o sabu o le e fai no fa pe atu i vai nga dia o lo tala no mai i le matai mo swata tala no el matai mo swata tala no ele au na o le matai mo na mlama go master and apprentice o tanga tei to o le mana ia la o le bero ta tu o le la fai mai lola i o le la nga i fia ai pe sa o lo tala ni sa no ia le sunga le fia pe sa tested nga talo e ia ia sai o le mana ia o le mero wi la fa i fo ia e ai mai e sei ai fa mai ia elia e sei foi po lua no foi ni amen brother Prestia no foi ni o lo wat o le tala mo wala na fai na ngai kau o wa si ya sia ya ai de tau ai fa mai de tala tale o e sei ni ai ki le fai nga me o ila le tatu wa ai le watangia mai ia le loto le ia i sei i te lo le sime mana ia i le vai nga le o le fa o ngat ta wina o le taimi ma le vanoa sa mea kou wale le na fai tanga tole e sei fa o ngat ta le taimi ma le vanoa e o ai le taimi e dia e le mana o a e sei
mai mo se taimi. Amen. Amen. Elijah taking advantage of the present. Amen. To be with Elijah till the very end. Take advantage of the time, of the present. Chero if atahua tatu taimi le te. Amen. Atahua. Praise the Lord. Langa le an me la tupu. O de la saunia. E dia. E mana o bia da. Atahua taimi a. Na futa. Amen. E fai nga pala ya tatu. Amen. Atahua tatu taimi tatu se ma futa ma. Tatu uso. Tatu tangata tatu te ai. Langa ya, e lei loa taimi le tua. Exactly. Take advantage of the time. Yes. The present. Mea ko ngare lenga whai e kakaro e saia. Kia, ngama kua i kangori malua i saia le manua. Do not let go. Auanga ia. O tua whamai tere tu oe. O rea tere e tatia mai i ia i saia. O re nau. Nau tanga tere i saia. Ai te roi. O le si mea mtau tia i ina uwhai mai lea. Ai whamai la inga sawa wani whaatasi ke roi so. Pasta e lia ma Elisaia lewa sawa wani whaatasi. Together. A ngai mai kirikala a ngai fia pete. A o leo whaatasi. Imagine. Fe po wa ia ni. I tala noanga tamai ana whai. Amen. Eta tu wawa ia. Lewa whaatasi e lia ma Elisaia. A ngai mai kirikala o le amatanga fo. O le awesenga. A ngai pete. A le sa wani whaatasi. Te roi. O le ba na ia i o le matango fie o le atai tatu wa ai atu. O ma whai ona tatou ngā rue whaatasi. Amen. Abasta. Ese le matango fie ma se me na mana ia ma matango fie o lea. O uso. Ai whingale ngale e whaatasi. Amen. O na le tua. Ai ma whai ona ngā rue whaatasi. O tangata o le tua. Ai ma whai ona loto whaatasi. Amen. O le atarea. Amen. O sana. E no le atarea le tatu whawai. Ma elia. Foi ia me le ai. Tateo. Sa whari whaatasi. E te roi. O le mana ia i no whaatasi tamai. Ai o whamani e ara upa le. Ai poto Solomon. Whai mai e siri to o lua loto tasi. Amen. E siri to o lua. I loto tasi. O le poto whai Solomon na whai lantara whapea. E ma ai are ua mea. O le pingwhiki ngare whaatasi. Tanga nefe me elia kama ngoa. O foku i san. Elisha. O foku i kalame i le mea i. Ne take o. A o loto le i na luta ingane i. Olea. I koe. Mai kengi a i amatanga tole atua. Amen. A wani mai maua. Ai o whaatasi kero i. I mana o mia tatu ngandu whaatasi. Amen. Lea mo sauni ia. Toi siana a velo ina ia ilia. E no tau mau. A rana me le whai e tsaia. Se o soli muli vai. Se o muli ia. Se o muli ia. E te roi, mana o mbia nea. Gato whengali ngale e whaatasi. E o ia o mose na arona. Na ngalu le whaatasi e misiona. Velen. O tāwita, mai o nā tana. Ngalu le whaatasi. Praise the Lord. Amen. O Paulo, não vai te ensinar de pau. Amen. Arula e o simisiona. O marcama em goiá sila. Arula simisiona. O marcama em goiá. Ya luka. Lá na tere. Malo silo fatas. Lá do fatas. Sava de vale fatas. Tá tudo tão festuri fatas. Lá vai cassiar como engana que ai. Praise the Lord. Amen. E ta siar sa wali ngare ta tusiga. Me ia le tu. E kero e le malo se ka ka mo ia. E ki me ringa. Amen. E o Yesu. Na tu fa Yesu, Yesu o yo no so. Ana ele tin for me Yesu. O la ia te to. Praise the Lord. O te to. O la tale i. O ma na yo la tale wali me e dia me sa ye ro. Pero me nga se man ver o lo to fa ta tusiga. Tanga tane tōru o e liam e risaya. A olo o te tonu o mata upe tasi. Le sa wari whatas. Sa wari whatas kero. Take hold of the time.
whatatahu ar taimi me ko ngare na fe e ka ngu ko le ngai pete le tahu Ia. ka ngu ko tu lewo go watu ikikala o le ave sea Ia. o le ave sea road away le ave sea i tanga ina i no to ta uia ia yo suam Israel mo so ia o le ave sea po le amatanga fo new beginning mata sa valinga mai ikikala o amatanga fo le wa mata ira le wa mata mission na Ese. ta ngu ko tu la i pete le na ta wala o na le tu o winga pete di o fano le tu pas Bethel means Bethel is the house of God. Au i le kenesha cha sumalua e o I fo ia le ta ua I le aida pete di mena fe tanga tele o Abraham. Amen. Fa ku fa ia ko. Ia. I kai lo pon me o Abraham mo discover ngara le ai na fa tu Abraham fa. Amen. Je fa tu e ma fa tu ta la. Our great grandson Abraham. Then that's o Jacob. Na sa mo I. Amen. O falo le tu. So ra yo ka malo mo e fa no mi tia na I fa dinga. O ra pa fa ia. E tu le ta no mai ule la. Amen. I o falo le tu. Le na sui ai lo ta mau o Jacob po ia le ngore ai le me ya dusa ya pete. Ia. Te mo na ke le sia no ta pe suma. O le tata no ile mana yo ai le ro pe o le tau. Se ko ya sia. Ia. Se ka ko reviewing ngale le le tu fa ma le tu no. Pe o le ke ro o le so nga o fa le o ngal mele. Yes. Yes. What a lesson. Ora ma ka ki a pe no fe. Pe me to no le no fa tu ina to le tu sia. Ora ma vai nga. O le mawaenga e dia me sai. Aku sisi. O ba vai kalmere. O le. Se fa ma ai ba ia. Se fa ma ai ku pe o le sai ala ngale la e kula me ro fa I forma ro se o gaskare o e dia. Ke ro. O le mana ia yo le me le ta se. Ngalo fatas. It's a there a time where you need a friend. There will be a time where you need a friend, a brother. Every time you talk to someone on me, yeah, that's two fatas. Amen. You know, I for you pick it for me, you're sort of a prophet. So a profeta oi pete. Yeah, being student, somebody, I was being come out. My, sorry, say ya. You know, it is not a very say you know ele la velo mata I cannot ele respond or lesi de me sere man na ye to see Respond. or respond ka karo it say Amen. kero ele is o ma ma wale malo se say ele war I say lo kamale la avi no mo tai la eno mai sai che lo ai ka poi mai kalo leu te loa ai ngofu kalo ka poi Amen. tali al tali filemu se o mo malos langa ese uma view ese vole view ai students ya le tama o ngai so ora perfect ese fo ya le mele ta otto il lotto o le o il segno Yeah. ma a wo ke poli okay no ka poi mai ke no ele de simeta wore I o te fia pa e ya le te va tole no ala sunta o le savalinga e dia me se ya bit of my selimane po what a journey mai ma ka fia ya ki va ai ba ka bon mo winga po kala ka mai ya le fa ya o samba po le ase ko inga fa malu si ya ai ki fia pikia mai ya tanga leo e se ya wa tu ese tu e istanga tai le fi fa pe pe wa ese de la wi tu si tu e ele tem so po e tem ti tia un fi ya un
Amen. Alo sunga ni fia. E te mi e fai atu, e fai a onga tum titia onga, ai mi milo tum titia onga wa pe wa. Wa ngai rosinga mea. Amen. Ma e fo te mi e pe kau maa tu mi kia onga e muni muni fai a onga wa pe wa ai mi kanga kai. Kamu. Ai te lo e ngai o inga na fai e tangata leo o Elisa ia, ngā makwa i o mga mea uma. Ngā makwa i e kisia ngā mga kuia Elisa ia. Al mele ki fia mbaya, o munu mune Elisa ia. Pure intention. Ma mai o le loto tangata le Elisa ia mula na munu mune. Pure. His intentions were so pure. Ang fai mai ara wari. Sera makaina na akumi. Pole. Mai pepa ngoma kia mula wai. Amen. You know, pure intention, no competition. Amen. Amen. Pure intention, no competition. I'll say, pure fire. Or my time on our own. Or a little more on the Amen. Master and the princess. I hear him make of a pair here. Gakabu. If I bear and hunger, say, if I bear and hunger, say, or the Mumuli from Ale, Mumuli Fia. Fia sid. Mun fia matai. Wan mun fia fa sid. Ne mama pure intention mama ya. Let's competition na game foi. We ain't been for the competition. Pe ko compete le. E au ona. I matai. Pe ko compete le. Tanga duwe no ilona ali. Ai ni fa pele na ngale sa ya. The man na yo le tale va di mai pure intention, no competition. Well, end of the day, at the end of the day, there are all my pet me. Like law, I'm a mother let you. Like law, I kare o yako pori ma mother let you. There go my sick parents up. Sick review what? Sick I see ya. Se que fa que pa o ele se ele e se le ma ngai ma vai ngare pa o ana fa ma vai ngai maka mai kirikala so beted le la o mai fia Yuritan le la tatu o mai eriko ma na ye mele le tau e va kura no era sunga ile e va ngai eriko le o mai eriko Well, you request the Jericho speaks of breakthrough. It talanoa in the sopoia, sopoia. Maku foi ilinga sopoia Israel, ele malo serpent. Malo servinga. Yes. I know you. Pevelano aye de fa savali e seja. Senga o mesmo que a minha culpa. Amen. Se ko ya si a pena tau, se ko ya si ale. Se ko fa manga ko e pa ke poi. E mo tau tio le tuara. Lega o aku le ko maku o ide ie ko. Ne na tau. Na sopo ia Israel wile. E vinga. Ala nga vinga. E o tfui. I can make the matter o ele ya si. Like fui. Fui. So kuma no longai. Karo fai wala i loa wele lava. Ka dia o fa wa malanga. Na ngoro ko ma fo ya ro kai. So ro fa lu i wa. Singa time. Fa lu i nga va ele ya si. Ai fa ma ele si. Master. Pega. O que é makan? Dia ke malosi. O me quer o quer muito. O le muli tangata lo el saya. O le muli mama. Piwa. Piwa enses. Now ele me loto. Ai fa fitai fo ya elia. O fa ya ku el saya. Malama ele me le roto o sai tau ai o mai fona era wari ia au so
I fai poi dingo, mai. Wei lo e de la. Wei lo e de sai ya. It say ya. Nga happen di oi peti. De fu to happen di e ko. If mai ar tani tra tani sai ya. Yo ya ki lo. What pole. Kalo mai. Ta poi mai se ro e sia tari. Ya i fa pe e why to sis to pick out negative la le me na fa mai na tu I'm favorite na se ti e trata de fa no pe sa o ya a ku ya e di su ye ma ho fa mo la mo a he li fa pe mo mo le tamale e se ya amen ai se ya se la ngale no ma yes la ngale fa ta u wa e se ya like kai mi fa ka u wa ngai kai mi perfect e dia o le si mele tu vai da tari o le tape nanga mulu mana ia basta tai ma ko ka penga e dia e di sai mulu mana amen ke lo po ia tangia mai di fa to fala inga le ia e dia amen de a fa ya kwa me se de e ke lo o le ka penga are fa ba is fa ma ai le si va mersi o me ka penga e dia ya e se ya no vedo ma vai la o ma vai o choi se ko fa ma ai kwa ka mo ina like ma ngai ia o le mere na fa ile tsa le fa e dia ya e se ya cha pena mo lu mana la ngai le fa va o ta to ngai mo mission amen pesa lo pero fa ya o le tu o le tau ma vai ta o le tu o le taimi ma vai taimi amen e ia le vara o le tu tangata I lona lava taimi aru mati me amen al mele fa e dia ya le la halu le la ave le ya ta pena lu mana pesa lo prepare for the future amen ka pena amen pero matai I lona una master to its apprentice sharp ka pena la ngale mam la mo fa e dia e le fin ko fiere me nga Inga ui mai ya Israel santa. Praise God. Amen. Ele vem ouvir. Aí eu não fui para onde. Pois foi por cá no fui. Eu faço todo o link. Amen. Faço todo o link na vavau ele ia ele saiu. Aí pangalha ele ia pea na vai ele não ele saiu. Tira se a tamana ia me se aure. Aí mana o semia. Então eu quero amen. If you want something, go and get it. Nanga ora tale no wata vai ia e sei. Mana o e sei na e le mele no e sei. Aya. Não vai para Rússia. Praise the Lord. Amen. Vai para Rússia. Sa vai fazer sira no vai le tau. Le lo ko o mai me tau o yo ritana. Sa vai fazer ku akero le bun ma de foi tau. Maka nga ngi ra uso over ni mas fu. So se ka wa va ya wiara ko inga manang kama. Le par vai. Le café vai. A tero ere man ia o le mele na tupu. Ne tau. Da kala of. A fe mai nga. E di fa penga. Kama ko inga wa mar. O da tale I. O le wo mo ko pasia. Yes. No va pe atu. My time is done. Transition. Ngau ai kai le vai. Kero o le vai ya le sa va dia. Le sa era ona le tu. Le sa va dia ia fa fa ia o stablang. Ele temi o sua. O le vai ya le. Ele tala foi ngali. Se a fainga ku ma fa vai. Ke fa penga o man bele tu pui. Ese anga no tala langa. O le mana tas. Yes. Mara tua o vai no ina le vai o tana e temi o sua. Yang susua vai o stablang. Vai o mo vai. Ele vai ali, eu tana. Ai Yesu, ai ia ta tala o tero la tero o ile si military o le ofu talo le mama. Yes. O le bro of talo non mat. Ai ngam ko ka la ka.
Ka kala ko ingarang o fuai. Ngau. Ai tai ai le vai. Kero happen le va venga le muni mawina e di saya. So le ko VIP i le front line ia il saya va venga. Le mo ko kia. Ada open. Ada me fai. Fai. Fai fora o nanga ska mo. Amen. Sko ingo e. Elia. Resolo. So po ia. Le vai le yo chan. Resolo. But to foi ina baptisa Yesu. Yep. O le mata tia na le mele ni tula i mei. O le mero fai. Transition. Wow. Pero fai atu. O le mawai. E ma fai no fai ngoinga le vai ngale o le mawai ngana Yerutana. O le mawai ngana Yerutana. I sea. Langa umarong hape mele. Aya. Ai amero e dia. O le mawai ngana Yerutana. Amen. Maka kia kau kia. Ya tu tu levo no elo sunga. No le mo tata. Semanga ia powerful ia mele e sai o pasta. Mele o sa vali fata si Elia. Ma e sai ia. Ia mako ia fo profeta ia ese ke lo va venga la fia. O va venga fo. Ele ni ka mai va venga pasta. Maka lia foi o le vai lea i ritana sa o onga. Ngā mā leia ia, ngā wha mā leia i o sua. Ai, oi ka ngakan koe whaia le wā venga koe mā ngalo i le vai. The apprentice. E sai. Amen. Whai mai wo hoi ka ngaka wā mai se le lei a kore mu. Ai, koe paula wa lea. E o onga, koe lafu la fua. Who fai Elia melenga Elisaiah melenga fai Elia. When they walk together, e pe mai sa ua lenga o le transition lenga fai I le ofu wa umana nau le ofu. Ele ave ya Elisaiah. Nga umana nau. Nga fai mai la inga ave. Ele la ai ka ai le vai. It's amazing for ele langa. Le ka kele o ia langa nga ask nga request Elisaiah le double portion. Ia, o kele o kako leo wha peo o fia sili Elisaiah ia Elia. O le kako mental thinking nga, o le kako mawhawhaunga langa, e whai e lau langi i le mea nga. E mga ole se sili atu lona pao i lesi. E mga ole se sili atu lona I loa I lesi. But that's not the case I. Pure intention. Pure. Le anga whai maila sunga le whawhema. Pure. O koe fo ia pasta I le mea lea e tofu ai whai mea le ko fo ia e lia saia. E makau kia aua makau lia. Whai mai nga kaua whai ia e lia e test lava le loto o e saia. E sa ungia ia mo lea mo le sitianga. O le sitianga o Elia. Ele Isaia. La mea la poda ai Isaia. E kau whai e wha le mea lea. Ai le o ia si kia o Elia. Vai la le piua le ko ia pasta. Le sa o le loto ma le tit. O ka le tit e tilo I le tua te tonu o tatanga. O sa o le mauti le whai e se mea la mo kelo kako. E peye fōlinga mai ele lei. Ai esse. Ai esse le me whai ai. Whai me la ia. E iei fo I se o onga I te tonu I mo tātou a pasta. Monila. E tofo fo I tātou e le tua. Ai o le tāpena ina leo I tātou mo lea. O le koe whio mai o Yesu. Purely. O le ane wala I o ngau si kai e Elisaiah ia Elia ma whai uma. O le ane ngau ai e hanu I Peteli hanu I Jericho. Toi fo I mai I Oritana. Whai mai Elia, ua auina ue le tua. Kasi alu pung whaalongo I le Isaia I le tua. Kura ungar. O mai no. Le ai Elia. Nga fo I ke ola. Soi fua I oma, soi fua. Ai, o lai soi fua I o. Nga fo I te ola. O ke le kua oi. Lai me lau kua e whakua kua oi pe ea.
ai e le mawhai ona o tu ua oi le taimi nei wai le o koe mamau ai anu. E le mawhai ona o tu ua oi. Ia, o le kalafunga mawhai i whewhoi oi. Ia riko, o lo o iai ova, whamai wa awina ue i ova. O le upu alea, o le build le spirit led o le kanaka leo i saia. O i ngā lenga build ai e elia, le spirit o ai. O e saia. Amen. E o lawa le koe fo i mai i, wala ka laka le transition le sa ngoi fai fe au. E o lawa i na wa ailo i e maka. Wa umanga o, a lewa wa ai e mata i lea. Nanga fo i lela ka penga ia e si tianga o eli. I loa lele e li saia. He's next. Loa lele e li saia, he's next. Ai sa mea ngai loa e saia, e li saia. O a fo i whamai e lia, e iei se mea o ke manga oi. E iei se mea o te mana o ai au te li anu. Lean mele ka mai e ka mai ai. Whamai, i mawhawhawa le saia, ua o i lona taimi. I loa lele i saia, ua pasi lana subject. O lea lan menga fisi le i saia. E o aia e lia whamai e lia. Whainka kile. Se ka fai kau kunga la vai nga le la ka o e ka kile fai kau ngai so pasta pe se me ko fia sa Te fa pa ia le me ia ina mele na tai ai e lia ia le vai. Mara tua o le fai fo e lia. Aru ngala tala. I te roi, e le o le e tu mau wale mamalo le tua ia e lia. Amen. Amen. Le la aru e lia. Ara mena nga whaere koe whawe ngā le whae e lia. O lo o tangia mai ai, o lo o iai ale mamalu marpa i o le tua. I te inga le o e lia. Amen. Amen. Nga umba nga whaere whawe ngā lea le mori mawine e seia. O le mera le te whia whaku whawa mawhale te te atile me ia. Nga sopo ia. O te whia tutlo ina la tratara e lia. Nga li liu fo e lia, whamai lo e lia e seia. Whesiri ro. Praise the Lord. Amen. Ame ngale fisile e lia o kilika. Ai se ngale fisile ina wo o mai beti. Ai se fo ina le fisile ina wo o mai eviko. Ai na umana fo ye va venga mulmuli lea. O lo atangie ya o lea ya pa i o le tua to ina le. Ya elia. Ya elia. E uia o umana ti. Nga sopo ia o to asia o sopo ia yo tana. Sa vali le titai matutu fesili lo. Fesili lo. Amen. O le mela le tufia tano o le tufia pai o le loto o le taitai. Ia. Loto fa taitai. Le loto rea e lia. Ia nga sopo ia fa mai roa e lia. Fai mai o tala nga. Ia. E sa ia fai mai. Ask. Ia. Sa e vai ngene ngana mapirutari mai ask. Ai ai marka mafanga no nganga ngam ko ma lo siale leo e lia e seja. Elijah asked me. What do you want from me? How can I help? What do you want? Keroi. Ore ngale chala ile ma vai ngale Ia. Tupu. O ngoleo a o le mala malama tata. Mala malama le. Mala malama le matai. Ile loto la. Mala malama le ya elia. O le muli e seja. Ele o se sia pure intention. Ia. E do va pe funga de sau i fa ko va ko yo la usi. Pe si de kun de ai mala le ya e di fa mai lo. E seja fa mai. Lasi mi kinga o mangu wa o de ke ya. Amen. Nang so ia si yo lasi mi kinga. Ke lo oi. Ma ye yo mala ma. Praise the Lord. It comes again to the middle ngal du fatas. So amaya un middle ngal du fatas. Ngal mala le silis. Il sayo la mi tuna o. Tero oi, o le me ko ngale mo le van fifa lo mo il sayo. Amen. O fekto tot sala ne? Ana mo kala mai il sayo e dia fekto. Yeah, how can I help you? What do you want, Elisha? I tell oi, kangi ya il sayo kangi me pa ile lokto e dia.
Kangia e saia pa i loto e lia, fa alua mai luanga, double portion of the Spirit. Amen. Fa mai ia ko inga e lia suri. E le whingu whia, me rau e kangi mai. E whainga ka. Ui i lea, ea, to tongi tau. Au kanga koe wha winga le si kala, whaingo whia tala le e saia, e lia whia e saia. To tongi tau le winga. Ia e lora wingoa. Ai maua le longa winga. O rea ngani e saia, a refa me elia, you have to play a part. Ia e matai tu. Keep your eyes focused. Fix your eyes. Awangi ia sa olo vai. E di fa pega wakufua. Amen. Le tangi mai e saia, fa lo ino longa, fa mai ia elia. Tongi tau ia, e loa la ki me avenga. E maua lai. Amen. Ea, ke roi. Muri da. E mana ia ia le luare. O le matai mana u omna. Amen. O le li i mana suata. Fi malama. Malama le li i le loto le i le namo. O le foi malama le au. Le muri au omna le. Mana o le mele. I le, le mamalu mana angare mele tu. E lo teta. Rizal. Amen. Fi sui inga. Sui. Ia ave rola ia e. Ai, pape na ona, no factory, o le mawhainga me. E le iwa penga kasi se ai ka penga ni mawhainga lea. Na ka penga mai o i kirikala se o mai i Yoritano. Inga ua ave elia, e le i yaise mea nga misi wa aia. E saia, langa that's the last office. Ia ngali lau. Ele mga ola i saia e wheo lai. A whainga, a whai e saia ia elia e mga o le double portion. Lea nganga la ia elia. There is a message in there. There is a message in there. Langa double portion. O le nganga ia le kalangoai. O e ka mai ai. E falling on mai o tangata lea o e saia. E le o mawhauwhaua ia te ia. There must be a reason walai o ngā whai e saia ia elia. O ke manga o se double portion o le nganga ia ngai a ki oi whamuianga. Amen. Aisia. O ke mau ki ngoa mal whamaongi. E le o mawhauwhau e saia ia ke ia. E iai ka ngaka lai mawhauwhau iai e saia. Ai, a kako whika winga, olo oi mauti noa lava lai mawhauwhau e saia le mu. Not him. O mea o mai e whai e saia. E le o whaia mo ia. E le manga o le paua e whai loa ai longa tangata. E le manga o le double portion ia silia kua ia elia no. That's right. O le au lea, e au na mo isi tangata. E mkua e mauki ngoa e lau fui tau le tala lea. It's not for him, but it's for other people. E pei fui o kako. O le vision e watu ia te oe. It's not about you. A whai, it's about you. It's not a vision. A whai e watu le tua le vision ia te oe. Ai, whai mai, it's always about you. Whai mai, me. It's not a vision. Ai sea, langa a vision o se mea, lele, it's not about you, but o oe o se servant. O oe o se au auna. E te au aunatu. O lewa ilua i le loto le kamalea. E ui nga whaia e lia i le double portion. But it wasn't about him. It wasn't about him. It was about other people. Amen. Mai o kai minga. Na makua manga o le Elias e saia e sent off Elia is the best. Ia awanga e fail ia because of Elias
mga o pest lan mga ye nga makwa ai a ko Elisea I mea mga o Elia langa fa mai Elia fa ka ai la o wan ia eva ai a ka o wan ia on fa pengane mo fai Ele fa fa mo fi nga Elia exactly yo ya yes to pay the price ia ya lo vai na fa Ele fa pe nga kuat ku lima fa mo fi ku baka kere foi nga ta to sa mo ngi vai tau e vai foi pisa sa mo o tangata ia wala se mga o ngesis kusa wala ai se communications wala ai se nga lu fatasi aya amo ese ai vai lo o mai ko they are two of the most powerful prophets il Tuspaia but they walk together masava vali fa kasi Peteri sava vali fa kasi Jericho sava vali fa kasi I Yoritana faile va venga fa ma vai how powerful is that amen ma vo it's out of this world powerful chapter sava vali fa kasi Elia me Isaiah but the respect and the pure of their connection is in front of God. Amen. It's in front of God. Me foi nga mga o Elisea ka penga fa lele ia mole si tianga. Au si tianga. O Elia. Ole mea nga ngau ia Elisea. Ile loto o Elia. Ile mental state o Elia. Mga umaya Elisea aisia. E lola le Elisea. Ele o lava longa spiritual led ping. E fai nga buenga rea. Amini. Le ki ole no po kasi nga mea fai Elisea ia Elia. Tapo mai. Faalua mai. Langa o mea leo ke aku ngai ke fai. Allah. Maybe I need that tapo. Ai Samoa ole o tangata e tai spiritual led ele ai mania na fai uma fai to ai se ala lai tai ile la ia and we all ought to be led ka ko ia wa faolaina ta to ia wa ave ma cristiano ma so ta to ia wa fai ma tangata no o mano le tua it's a town on a spiritual led because these two men, they were spiritual led. Praise God. Amen. 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 So if I pay for that, kere kai me ye te whaalongo mo wa ai e se seba. O fisili, are we spiritual led? O tai tātou ila nganga pa ia pia tupu mai mea. You answer that? Nga tangata la mai ang whaikari. Pastor? Tēnā sawari ngā ata mai mai kirikala. E riwa pia ngā whi ngā I rungo le ala. Amen. Sawari whātasi. O le ata le te wa ai I le ngalwenga lea ma le sawari ngā lea. O le mānai ai o le māla mo le se o ona I le loto le se. Amen. Mānai ai o le meta o lea. O le whimalama. Yes. Ele se me whungalo le whimatea. Malama le leia Elia. Ile roto e seia. Malama le. Lea fui malama le leia e seia. Ia Elia. O le visiri. Ai se ale mea nga le whai wai e seia ia Elia o I kirikala. Wharu mo melo nganga ia playa. Amen. Ai se afu nga le whapea koe Elia ia e seia o I kirikala. I se me ke maua. Sabar fatas. Lalu fatas. Fatas. Pachi fatas. Ale me ngale va ve fai Eli saia ya Elia. Chama na o al be arfanga. Amen. Aya. Langa ole mule Elia.
Nau ta inga le mun muli il saya. Mama loto. Mama yo loto tamama mun muli piwa. Piwa intention. No competition. Amen. Pena vai atu. E ar ke me ka so poi ar le kama kolengi langa coach. E le fa pere mun muli a il saya. Ngara tala. La fa kalia il saya se fesidiere il matai. Amen. A me vai atu. Ora mana yo me mala mala matai loto il saya. Il saya ya reu ka fa or kia mai i si ko yo ta. Amen. Yo la de ko ki kia sa da su la la piki ma. Ma tsa go fien me mala mala. E lei fa pen fa tsa ba na wa tu il saya. Se lei ka fa tsa ni se fisini. Ana fisini ko af mai no me saya. After we ta la ma fito. Fa dua mai loro. Amen. Dua mai si e okay. Pay the price. Ai lo mai. Nga ave a eles afi mai nga makwa I faida vi inga kamara eles sai nga makwa I paki di mama alanga eles sai inga wa kira oi sanga pe ya nga fa he eles sai yo Amen. ya tu si fa he eles sai okay elia kau lang wa ku ngi kira ya so no ai wa re ko wa ni do ko Amen. See the end, me veko. Ole fa nga in same time. The present time make most use of the time. See the end. Fa e roat. Ai sau no makama ro mari off. Amen. Mana tua, ora toi va ben mun buli na fa elia. Tai yar bal. Va ben mun buona, pensa. Amen. Transition. Yo bas. Alu man biar saya ka ku ngabrenga nga. Ka mo kili transition. Na mo ubat sa dia. Isto. Bas. Bas tu. Shower kama kaya mai duan bai. Ai dan mim tak tielen Tupu I. Terus cemi ada na ocho ala semua. Ele tak tielen Tupu I. E fo ia tula saya. Le ora ko of. Man ko of nga le ya square ngai ka ya. Mama pasi ngole. Ele va pena ngum. Ela kwala ba for. Ai mai no mara wa inga mai fuko ele ya. Ya ele saya. Ora mera le tu le tu. Ora fa e ale tu tangata muni ai mama lu. Sa o yo le nganga na muni ele saya. Mas alô. La ngai ni alu sei fa pe ke do. We ke ni fial we ya e dia le. Uni pu ya man lo tumura. Ai fa ai le tu be ya o mai ya wa ringa I fo me ai. Ya sei. Ite fi ngare fa tau wa ro sugar no ai. Ya no mai o wa ia to ri mo furu mai. O mai fa fa ya e sei. Wala to I fu to ele ya sei. Vela fa ko ke no fa ai le tu tanga ya. E au na muli male lo to mo la lo fa ma ai ma male lo to muli ma mal lo to o na fa ele pasta o kala ole pula mama ele ai ma se me eu fatasi ole ma to ia na mama o que ele foi o espírito ele fez uma se me ele mama o le tangata e mamale loto. E mokua mau ki ngoa lava I spiritual led. Praise God. Langa, o hawa sa le mama. It's one of the most whainga ka se mea whainga ka e ngaka soifua. Unless you are spiritual led. O tangata fuile langa kere ka ko e peif. E ese a fui ai le mamale loto. Pasta. Pero esa ua langa le loto the problem is e pura ka no loko. Basta. E fai fo e fai uma. He has a choice e fai uma. But most of us we speak the word. Ai ia ka me ke fa no ko ele mama sa wole le loto. So ese ka ua ia ka ul mele wa sa ua pasta o mama. Ole mama because the Holy Spirit doesn't want to live
i se mea palpala. He only wants to dwell i le mea mama. Amen. Hallelujah, vi ele. Amen. So, ka ua ke le mea ngai atatou. Ka ua ke le pasta. Ma ngai a ke le mea. Whaea ele tua. Ioi. Vai whaea, leo whaea. Ele i saua i el kamo, ele se eili puwa pe me, e wau sa mona ofo ele sa ia a Elia. Ele sa ele sa ia pe nga, ili men puwa pe ko vai men ofo ro sa ma. Isa, mai ora o ngata. Ai o mai atanga mai fo. Whaea ele tua. Amen. Amen. Ele ma, le suna la chatu. Isa, o mea nga sa mo mai mea nga mai lo ri nga ifo mai ai o le awali nga le nga fai mai in laf the full for nu same people are pasta ro wari ya le awali nga le nga fai mai o le vai wa o ma le laf the full for nu ai ba island mea nga fai e sai pasta le o ngol fa sa ngol ga ko kai ai ka ku va ai ele mea nga fai e saia, o lea whakau mai saia ng whailau. Mai se tā noa fōu. Mai se kā noa fōu. Ko i ai meo lea, masima. Basta. Ole, kako, tātala noa i fōu ile de wale, kak whasoe lunga le. Wheme ngā oso mai le ngā ma whau to this man. Exactly. Wheme ngau so mai e kaimi right there and then. Amen. Ole mangingo i ole kala el sai a mai se tā noa fōu. It's a new one. It's a new kangoa. Mai kula e o masima. Ia nga mai la e hau. So olo ke sa mali o le nguko le vai. Ai sa sa i ai. Basta, e o mai kaimi ngei. That's where la umai le mana nga wha ma le e o sua le vai. O so mani le vai. O le koe hoki eska ngaka le vai. It's amazing. Wai rai me whai e ka ngaka e ta i le tu e le nganga pa ia. That's right. Ta i le nganga pa ia. E wha pia fu tātou. Ma o tātou roto. Ma le awala tātou te whai ai mea. Kei lo e wha a ea o e le tu ai sesi mea. That's right. E whaea o ele tua, ai se a. Pea ma sa o whai au, to tongi le tau. Kei roe, o le whainga kai o le tau Whainga tai e a tātou le tutongi. E koko unia ngai la le tau. I se mea o te tāpena i ai. E whamanguia i alo tō tangata pas. E whamanguia i a. O ngai kangakanga o aku whai mai o le vai, ma le whanua la fulofu. Ua leva ngā hola ai. Ua leva o ngā hola ai whapea maybe 100 years before that, ngā sawa ele vai o onga, ma lafu la fual whanua. Leo wa whai i le kaimi Elisaia. I le kaimi ngā o ai isa la elu i to tonu o le promised land. Leo koe, o Joshua foi ngā vele. Joshua. Ia. Ai koe whai i Elisaia. Ina ua ane e Joshua le mua i kukou. Nga iai le mea ngā kupu ngā wha maalai e Joshua. I le sua o le vai. Ai, 100, 200 years later. Alua kuroa Elisaia. Ai whai maila o le ia. Se ngā paua le mele ku. O le vai lea. O le ai o. O le ai wheo ke kangaka le vai. E o la wale whangua o le lafu ai. Ele ia se po se Elisaia. Le whautala mai kutsai whamai Elisaia. Au mai se tāno fōu. Straight away whamai Elisaia, a mai se kāngo fōu. Mai la iangi masima, sa sa ai kongu, se i o walu i o i le umuto le vai. E whai e se fuafuanga. E nga leader in the Holy Spirit, i say, Spirit le tapu. Nga leader in the Holy Spirit, ele say ai o whainga ruenga, e o mai kai mingi. Le koe hoki se si le chōru me. Vai o tana, ai sea, ua uma le kesa i lunga. Ua le ai se kesa i lunga le vai. Ma le lau le ele la fufua lea. Ai sea, leo uma o nga whai e Elisaia le ngā ruenga.
So o lo fa ilo mai ai tātou, o tangata e te tai le nganga pa i o le tua. Amen. E le se sengi anga fa i unga. Hallelujah. O le tangata fo i iai le tō wha. Ua fo i kau file mu le nganga pa i o le tua. Amen. Praise the Lord. E wha pēr tātou. E wha pēr fo i tāpenanga o tātou i Jesu Keriso. O le ka penga ka kou i le nganga pa i o le tua. Mo le a. Mo le toa e fio mai o Jesu Keriso. Ma le si tianga o ka kou. Amen. Amen. O le ngā luenga ngā le ngā pa i le whai pemine. O le wha malosi ia i tātou. Tā pena tātou o se a. Anga iei naso. To e fio mai e Jesu. Ai mana tua. A ele alu si tianga. Whai kā kelela. Mela kupuanga ko. Amen. A ka ko leo si tianga. Whai ngā kā ia la wala ka koe uia. E mau ai lo waka. Amen. Sa moa. Ia ona o tātou teimi. Ai whaftai lau whafonga mai. Whaftai fo i le LAOAI i tātou polkalame. O te manatu i nei polkalame e le o toi whai ai yaso whai so po aso uma. Ua amata mai le aso mafua o le aso lulu ma le aso vlaile. Nara paulea o aso ua whai ai o na ea i tātou polkalame. Ai muli atu le anganga o le whaftai i lau mafuta mai ma lau whaatasi mai. Whawhai atu lau whai ngā wenga. Mai se fo i pa ia o Samoa o lo whaafonga mai ma au wai i tātou polkalame ia. E fo teime whane tonu ai se upu po se tala ia Samoa o lo ia te oe le tō whawhane tua. Tātou wanga mangai ai le upu le atua le nei aso ai whaftai tele lau tāpo inga. Ia o a fo i whainga malolonga nei po ia. Ia manuia whainga malolonga po. Ia a le whai mai futai au le lofo le tua. Pe a whina ngalo i le tua. Ia ka komi ia au le nei tu la i o le atu le au na le tua. E wha umaina tātou sitang. Ia la tātou whai sitang. Tātou whaftai tamā. Male ngā renga o ona. Ai su. Pe ona mātou whai loa ma tā lai ma aso. Mātou whangwhangu e a leilo pumalo whina ngalo i ati mātou ni a fiafi. Mātou whaftai tele lagu e tue whamanatu me ati mātou. Mātou o ona. Yes. Ma e te tau fo i ona mātou o ona i ati o e mare loto mā. Ma ia mātou whatanga inga, te inga o e ngampa i e o mātou tangata. Whaftai lau fisoswani mai, whaftai lau upu. Amen. Te wala au i e whapena ona o le maru si anga o lo upu. I loto, ma nganga, ngātou umalawa lo pena ona, taloma. Mai mo mai, ta puai mai, mo pa pena ona ta mania fiafi. Ta lo ta maia, ona i se file mu yu la tu. Ai e pena ona fangu pe maru si angolo mana ele lo upu. Ia wa pe ma tu savalinga ia ma tu lo ma tu yai. After i tele lafta ma ona ni o nanga, misiona, Global Kingdom TV, la ona. Ni se fo yo atu umala bolo ngalue ni mission. Pena ona atu pula ia pēlo mātou whiwhia. Me se whai ora mālo si whalengang. Whatino i nei pēr ia tiu te matofi. Pena whai ona malau i nei mātou. Tā lai lea, ma re whai lo leo ro whina ngalo. I tulu inga e whālola. Amanu ia o tamaitu mātou atu lupeno Samoa. Amanu ia lau nupa i Israel. Amanu ia o tangata, tino ke research i whio nei laula. Amanu ia nei misiona. Me se whai māwa nei. Ia. Tu mau e te elo viinga, whapangalo i matu semo matu whaleto. No sua whaisu ke wiso matu wala utueni. Amen. Praise the Lord. Ia, si fuia. Bless. Satan.